Mentang dan Shalenti Banyai Smith Kejaka kabajengai kumba kanyo kilometer na Shillong ting mulit ka yakaway kapak ante Smith ka kerteng ka Chandra Park te aling yapet ka Chandra Park kalong kuno chuabing irong ning ikini ki pet ki pets pilabi itirabit na bantagi bi marat kilong bebas kana ya bun hakim ro subaswan jaka pet ni kidas siam dok si paket biskuit tang sautali solo bet bara kajakata bai ba sisa da man bet ketegelanti kini kiding kse kalong natural bete bet apren ki kse pio benyaj bendrung amngalit pni harus ni mah kita berkucing kayak kena nih persiakan ini yo ira kowe ka keper mo pet ka keper jor jang gini ki bro ki smart sting kuma poisha po ayu ira kar kumur ben kik se bas ba ko ba kidan kadan ka jaka shed jaka ayu kitchen mo pila one shed one bam me tang ya dang ni marwai Ngadang liwat kata viewpoint Cangga Chandra Park viewpoint Ini lagi kat siapa poy Ya binang nang nor biang Boleh kisah ni umot lai teli kum nilang untuk tahu dah Jaka syong kan oh mau senrang mau kentai mau sengtat oh apa nama mau yura apa masa penipi dalam poy viewpoint teman tanya lepoy kan viewpoint kan yang rumah kan Pekane kadan kumba new malah kadan kana step tip rama kadan kana tulik step te ring ale nyanyi ulang bernama we are live some son new plat nice people big are like some new sispa tulik step mah ayat pela poy jarong ta jarong kiding ksela poy yang kata poy jarong kiding kser dan jarong kani kapes ba ka view enrai tangba babon plat ni fok ba yang ta kadang pet mi isura ta yu ida best ba ni sekamo pet cha te dan ka sunang smith tangba yu isura la kalula Nang langsung ke viewpoint Smith dari kuat tawan di sini kedam ya kemat ke Smith ketika Chandra Park bayrum kalong si Santo berway mau jadi kepala ramba ngaji ini lagi semak lagi terus ini baru ya tuncur plastik beli yang teh pet yang teh danupan yang teh kate baru stick yang trap wow te kani ina po yang ni jangan boleh paano te boleh sibun tapi dia sini ni kalau coba ada episode penat coba share like subscribe semua boleh sibun bye bye